He maunga tipua, he maunga atua a Aoraki kia ngai tahu. We view Aoraki as a living entity, as a tipua, as a tūpuna, and as the big daddy. Kamatu, he mihana tā Toni Torepe no Arowhenua ki te tiaki I tōna maunga mai I ngā teko. As kaitiaki, I think we at Arowhenua take that responsibility, really seriously, but also determine the understanding that mountaineers may have also, and then looking at any potential clashes and challenges that these two groups from different worldviews and different understandings and perspectives have around Aoraki as a maunga tapu, as a sacred mountain. Ko Torepe rāua ko Chris North I waihanga I tēnei terenga hei whakaara I ngā kaihīkoi kia kohia I a rātou teko I a rātou e kake ana I te maunga o Aoraki. I ahu mai te kaupapa nei no te tau 2022, a kua huraina he kiriata hei tautoko. Ko tā North, he nui ngā hara o te waiho I te teko ki te maunga. There's also germs in poo. So there's things that can cause diseases, and around the world we see a lot of people get sick from drinking bad water. And we've got amazing water in most of the country, particularly the highlands. We're not doing a great job in some areas, and the sources of those waters are all in our highest mountains. E ai ki te kaiwhakatairanga, he rite tonu te whakatō I te pūtea ki te whakapaipai teko, ki tērā o te whakatika whare hōpuni. Kamatu, nā runga I te āhuatanga o te taiao, te tae te ata wetewete I ngā teko. Ka hurihia te teko hei momotoka e noho tonu ana I wainga I te hukarere. He tūpatotanga tā North mō te teko e whakararu ana I te wai. Potentially, if somebody's to drink some water that had a germ like a giardia, it gives you diarrhea, and there's some other bacteria in there that's also not good for us. If you were to drink water that had that stuff in it, that could make it dangerous, or make you sick. Aoraki provides a challenge, it provides beauty, it provides inspiration, but the important thing for us to remember is that for many of us, Aoraki is our tūpuna. E rongo ana I te tautoko mai I ngā kaihīkoi, a e toha nei I a rātou whakaaro ki te tiaki I te maunga. You can use like a poo pot or a plastic bag or anything to carry it out with you, because it's definitely not nice to, once the snow melts, to come across, piles of human feces and yeah. But if you have to do it, it should be off track, away from fresh water, and then buried at a decent depth as well so that no one can come across it. You put on this, you do your things inside the bag. You don't have to be very good at aiming to hit these big targets. Mā tēnei kiriata e whakaara I te maria ki te whakapaipai I a rātou anō. I a rātou e piki ana I a Aoraki. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.